Murimu wa corona Kenya na ndiguru yonde nende yote metenta merene na kwangaratane biashara na kinyami kare ndiguru kaunti ya Meru ititi nyuma mpangene no ta kaunti ingenende eringe kitiane ne kinyayo nikumania na ati anto baba ingenende ni bakwida kinyabo kiyuka iriyo murimu yona njira mwanya na ari anto bara bakwidira bakiwatekana na yoba okurukira kagita gakomo kinya nyuma ya bakwidira bakyora no choka michima ndagitari baraba yurigita kinyabo nende bakwida bakulukaira kinyamara yaki na ara kinyabo emarietwa ya murimo yo kenda gukonia burambi cha yongwa ya murimo yo karimo aniketo ande tontinyari kinyo nende na ukidu tagarero chamba na gutonya mwankana ara ayibaba kwida bakirita gito bakyo ya utungata na kene gichunche kembere kero noro mwanya ndene ndwene ya corona. Tegeri wa Weru TV kaunti ya Meru nethiritwe gitumiria aje kathumba ba murimo wa COVID-19 niga kurigaria ne ate kuri na antu betete na mbere gwikira nkanja na kinya kuya murimo jojo wa COVID-19 tukanaro ne toriongete kire COVID-19 treatment unit aja kire Meru level 5 aranke tho angi kuonia mbicha yongwa bithiro nkiaraniria na aje ba corona na kinya arigitani barabomboite kuthoba gititaniria kenda kumenyera aje baba kenda tumba kutho tukiona mbicha yongwa yegie mpanga ya COVID-19 dhingata. Gintu kia mbere okona watonya gikarone gikigia kwathura na kumenyera aje ba corona ni uria oguntu kuandikirie twa riaku okanyomba gakiathurirwa untu bwako. Kenda gwitana mbere gutonya guntu guku no mwanka mbere mawite iratu biaku wekire bibibi gukunikira maguru bwega kenda kwireba. Igitarira twakinyire guntu guku twethire arigitani barabamenyagira aje bakithura na iragwita gwita mwaje sample kenda itumwa kuthimwa bona kethira norete nyuma ya ntuku 14 cia gukara guntu guku agitungatairwa. Twina patient bara sample cia gikitwe Chiumera chia positive na ibakarita tuku 14 na nande no mutaka bachokere na nyo tukudithia nayo. Untu bwa mbere ni kire muntu wonde ura wetite gutrimana na mwaje gwekira nguo cia mwanya nicio PPE kenda kwirigiria kugwatwa ni murimo na kire wekiri nguo bubu no mwanka kwithura kuri na muntu ungi wa gutegera kithira no gwekira na mutatara jura jubatere. Mtuju etagwa Donning Master. Kwa Donning Master, this procedure enda anto bedro bai makini mono gwikira ngui nento de okekira rongire omba guchi expose twamba ile na kujuriria form ile chiku request sample iji kwa tukamba kujuriria twathiria paperwork twathiria mambo kujura marieto biodata ya mwajie kana suspect then tukata the process nikone ikinya riu ringi na rio nirio riri wambaire na hand hygiene. You wash your hands thoroughly na ruji rugwitika na sabuni. Then you also inspect the suit to see it can fit you. Kabira ya kunganira makadoni it has any breakages. Kabira ni turiki kabira na gakudo anywhere. Kinyaoni na muringi okwa wa mbicha tutatigirwa nyuma gwekira nguo iji cia PPE iria chire na mutaratara. Mberema ni maratasi jaja kuthieka iratu kenda guchirigiria maguru. Suti ya kuthieka mwere junthe gloves pea ya mbere maski njeru tigere ogwikirite nkobia ya gukunika kiongo na mutundu goggles cia kwiriera metho na face shield ya kwiriera uthiobore bunthe. Meru ke kwari.
gloves pia ijire ni nguo china murutira jote kwenda muchetho na muntu kwigwa jaka kwaga miruki Oscar na ndende lakini atigerio mtu mwaki tukario gutumba kumenya no na mwaji atumba kumenya no ukamo kasetagirie tara na time agitumigia kuandika thaa ni mbio yongwa ile sutieje oso ina mwanki na murutira na yuarimi no kuri limit on to kucheruo kwa kutibulite okara nayo for extended period of time, so there is a time limit to use the suit. Nyuma ya gwikira PPE na mutaratara jura jubatere kagitaga gwita mwaji sample karakinya kinya kiri ujukia bwa sample kuri na mutaratara jo kuthingatira kwirigiria ugwati bwa murimo juju kianda twambiria gwita sample twambi kumenya mbere mana aragoro gwita kianda tumbi kuika gite kora tukethira turuterero rugo rutikweja tuketha turuterero rugo rukweja kesi mtora tukwita kana patient tora tukwita sample akora rugo rukeja ruterero rwetu so twandikwe tweshua araka rindinya gakora twe against the weight tutendera rugo ruri mibango yonthe igukinyanira bwega sample irajukwa gukurukira kanywa ye kwantwa ega kwandikwa bwega rietwa ria mwaje gutikagia mutukanio nayo yachokwa ye kwa bwega piaterete gutumwa Nairobi kienda kuthithirwa ithimi are uturo bwa kwathurwa sibitari uri mwaje wa corona bukari atea gwatanira na uni tinyari kinywa ntuku ya rojo kiri rwaria rwa imwe kwa imwe na aje baba kiri gichunji kebire kerugonoro mwanya ndene ndoene na corona aja kiri nteto cheweru